Kuna watu wengine ukiambatana nao, siku Yesu atakia kuchukua kanisa na wewe utanyakuliwa, utaenda mbinguni. Kumbuka wakati wa Noa, batoto ya Noa nabo balipona, baliingia musafina. Biblia haisemi kama balikuwa batakatifu, labda balikuwa wanatembea maisha mabaya, mejutu balikuwa batoto ya Noa mwenye kuwa na maagano, balipona. Kumbuka ule mwanamke ndumba ule wa Yeriko, kahaba Rahaba, jamaa yake yote ilipona wakati Yoshua na jeshi yake baliingia kukamata Yeriko. Jamaa yake ilipona juu ya ule Rahaba kahaba, bizuri benye alitenda bikaponesha jamaa yake. Usikiani kwambie, na hapa Yesu yuko nakia kuchukua kanisa. Kuna watu wengine wataokolewa juu ya kuambatana na watumishi wa Mungu wa kweli. Mwa hii dunia kuna watumishi wa Mungu wa kweli wanatembea mboka wa Mungu. Unapoambatana nao sana, ipo siku neema ya Mungu itaukamata na weye na itakupeleka mbinguni. Ipo siku. Ukiambatana na watumishi walishaoza zamani, banekalia maisha yabo ni maprofesi juu bapate gisi ya kulanda bantu bongo. Kazi ya Mungu banaiweka na kwa commerce, busharati makanisa, kutembea na batoto ya kanisa. Ana tana boka ba Mungu, anafaa busharati mukanisa na yeko napanda pa mazabao kuhubiri. Anafanya busharati mukanisa na yeko napata na courage ya kuombea bantu. Bale ba vile kama uko na nzea kuambatana nabo, uyu asema utapotea. Tafuta nani utambatana na ni mtumishi gani wa Bwana ambao utambatana naye kusudi maisha yako ya kesho ikuwe maisha ya maana. Na Yesu akikia kunyakua kanisa, hata nawe pia uende pale mbinguni mulaki Bwana. Basi ubarikiwe. Tafuta nani utaambatana naye. Ubarikiwe.